भाई अस्सलाम वालेकुम भाई। ये तरबूज लाया था मैं शाम में। लाने के बाद तरबूज में से ऐसा छिलके निकल जा रहे थे भाई। देख के खाओ, देखो भाई तरबूज काला तरबूज है। देखिए भाई, ये मैं लेके आया था, ला के फ्रिज में रखा। फ्रिज में रखने के बाद थोड़ी देर के बाद भाई अपने आप तरबूज के ऊपर खाली छिलका निकल जा रहा। ऐसा दिख रहा, प्लास्टिक की पन्नी निकाले ऐसा दिख रहा भाई। देख समझ के खाइए भाई, तरबूज में मिलावट दिख रही। देखिए भाई, आप लोगों से बोल कीजिए भाई, देख समझ के करिए, जो भी करिए। tabuk social media wo o mangpli kaisa je heno viral langai tongo. Viral video ni mangpli no nugui mangkhana je kaisa momphur ni bukur se plastic heke kusi thangmani mangpli. O mangpli je phuru kasa phe social media o video viral langai thangka. Tai norok viral video ni mangpli o khane mangkhana je momphur bazani paitu mani pore freezer tormani pore hangkanyo bo plastic heke bukur kuksagui thangka. Je phuru o mangpli social media kasaka lukorok wana jaba khe o momphuro ki chemical phulu dia muti hai engkha hanoi kintu baksa borok hangka je momphur no piriso tonima bagui se muti haike momphur ni bukur kukse thangkana hanoi kintu kubui tamo amo to pustik ingya haipeno যদি o momphuro chemical fuljak tongkhakai যদি o momphurno borok mulusu maja khakai soriwo tamo khoti khaino norok kisa wansugui nebadi haipeno baksa borok hingka mono chemical ya momphurno freeze tongmani bagui se muti hai ongo hini bo sale tongnakya hingkai norokle o mangpli nungmani pore norokle tamo wansuk je omo ki chemical fuljak momphur da wngna wngya hingkai freeze o bisi khontoni man bagui dia o momphur ni bukur ba amtui plastic haike kaksagui thangka norokni rai kisa comment kha sadi tai paithago ani video no nokjodi chajakha like subscribe share khadi muti hai tebo katal katal video rok manani bagui।